make the culprit accountable. Logi magi tohom thokdo action lo. First of all, thank you for coming. Mayam lakbe am nungaijare. Akhoi situation se sarkar la ganda fresh violence kara mo hogolak pase. Yam alarming oiba section gadaba amasung tohom thokpase karino adugi matang naina kitang remind tawning bagi adugi ni mayam naina irang se mayam sen khangbere nasidege numini humni mangde tawreni tang tare ni pandege hawrak pani do tang trai thoi de relatively cool oigre. Asi aikoina conflict community ki basis the conflict hek thonge tawse akhoi gi lepak si si satna bim lebo ungkhatla sum leise personal kitang khanar ko so tak incident ma cham de jo heta paktak na tawse sigi poch akhoi long term communal ideology se defeat tawraga di yaroi basic political grievances leiba ya ama leiba ya du heta communal gi lens se yenga heta tawba masi akhoi gi amna chawa india ai lepak se communalism se akhoi khang le ro ne do hindu muslim ade caste marak khana du mana akhoi manipur se over communal ideology is normalized accelerate luckily handa kisida koina yamna nungai ba haitare akoi tangkhul gi ga kuki gi mla singa una dana ga wari sadana santaina ba honoris asi mature ba political culture amagi sign ne basis so mamang thokib da khoi jinga mogri ne basigi culture je khoi da wat khib ne ba me gi third gi ko individual na te communal on thoke tor ko da moina thing ina moina leader sing ina chalaga aduna differencing se kamaina democratically resolve to gi ya bai process ama akoi elected members in the Touri say mature political culture ni adu laibak thibadi haukiba khoi gi me gi tang hum 2023 de tholok sigi maturity se khoi gi political class no moina dum hena mai su sanna to gi pot am yaw gi se miam da suma se khoi khena ba se ubi yaw ba se sigi pot se hujik laiba lehori ba khoi gi mla sing sina su sumaina wari sar ga tawri se threaten ga tawraga wari sar na na tab sigi litan gi de utli ba mogi maturity political leaders amoina to hom thokpa civil society na to hom thokpa asigi maturity se hujik manipur gi crisis da suma se utpa ma thok tai leiba different political leaders sing sina unaraga wari watai sabagi mathau tai achima number 1 ain haizen second na thoi bi iran se photo da kai da provoke to na nongai parga group tawri se masi state na ne akoi mamang gi 2023 gi me de tholok ki so dom masi control to da bi da thambagi hebe se sigi mami mache ram sudum tai ba unfortunately akoi gi suspension of operation lai re hairaga kamai to na sigi pai to ne chime se accountability ma fix to chungani aduga arjan to na yum mai tha na ko to se phana yare haga su masi akoi gi law na yade leipak na yade haibuduma akoi utpa mathau tai aduna I appeal to the government for a new government ama lai se makoi da ain appeal to janing basi make the culprit accountable logi magi tohom thokdo action lokalaga masi normalize to honbi gano nongoi paraga kocha chapase amase state ki lairiba army natraga crpf bsf natraga police moi natana atopa kanguna sumaina phone na sapase masi normal ohen magi culture am laise masi thingba mathau yamna tai aduna security forces singi lairiba mayam sina makoi gi presence ta mai sakko ko pase masi accountability ma fix to ma thau tai na ina sarkar su matik saba action lokhana na ba aina appeal tawning bani to majority ule kuki gi kangbu ga tangkhul kangbu una dana tangkhul na tabe mla yaw na tawri sumaina akoi gi leiri ba figam chi su dialogue ma thau tai sida dialogue ta tahon loi dogi tor ko kangbu do ma tu akoi ma sakhangam changi ma khoina tawri maram kari na political grievances pien da ba nungai ta ba loi leina ba ngak tani aduga madu communal gi lens ta tawraga all the time tawai madu akoi thingma ma thau tai logi chanabi gi matung ina sumaina crime to was normalize to the yana re haga to ko yaro mase sarkar na matik saba action lokhat kadabani nongoi paraga police adagi army asigi kangbu sin natana to pamna nongoi paraga ta ko chatan to gi chana bese state na masi to hondana ba hona kadabani haibu wa pham sai thamjani ya handaki session gi ongoing session ji na paw ma tamjani na issues aina raise of question kharabu di thole adu atopa basic issues hadagi thoke bari sikant dagi kari dagi thoi ba mam se raise to ge na to ne lo laibak chi na adjournment some tau gedana I say I party gi list the yauri I was nominated as one of the speakers akoi party gi nominate tau se wa ngangon handaki session horapa du ko but unfortunately adjourn tau na ngau adu laiba issue sida aina tholai si session sida economy gi thanga kadawa forest ki kari karagi mam official mam na che chang khoma ga recess ki matungda pasu to goda issue na kari no kai no khara lai ko issue si kamai tau ne dagi specific demand on ground lakhina na kari tau yai ko na khang hai mam tana bagi na lak na adu manipur se communal line do jisu ai pau da yaw rai ko za tau rai ko ai hai sini furuki maming level da oigera individual level da normal grievances pen da khot da objective level da legitimate form da line up tau na bang akina duga communal ge lens ta rok ga demand di khoi di pibam thokte to di india gi unasu pibam thokte hande lejaba position eduna akhoi miya mit na single level to mai disi amuk kangbu amna vested interest na sigi group ahum anim ka khana laga son anim khana re son anim khana di ahum thongna yela si gai na traga di hayeng genar ko moi gumo ani khadang yena gi ni gai ai sun khalli ko that cannot be ruled out very vested interest can play politics asi level khana hali si so ai khalle batai tan ukta na kadai de kino ukhul sai si tawrai se kari gina why this doesn't happen in Senapati ai khalam me ba ham ko so whatever happens am mitna single level ma changi tawrai ba se any incident sing je kari tawrai no duga khena ba su miyam na khango ba ma mathau tai akoi gi
elected member na una na santai na bohon na peace appeal to riba said that's a very good step. It is expected of political leaders, but that did not happen in the earlier case. That's the unfortunate part. But the CM visiting, I think I welcome. That's a sign of a good administrator ni hai. Nahan gi airport kido. Asim ako Sarkar Laitring ngi mamang da ingon da inaugurate to na contact mo ada ka so dum unala me Manipur Sarkar la na protocol the appropriate way na CM na Manipur the flight to na. Ai na the chairman of airport ki advisory committee gi mamang da su ifal te ju flight to ina flag up to gi ko. Handak sumai ngon taw ha da okay, marak today the Sarkar same na. Sarkar same ko it is appropriate for CM phangagadi is best. Rai the moin also high na man chief guest or in guest of on sabina bania da moin semak boda ribon cut min up su case ibani gi mami pull up iba ribon cutting by honorable CM and honorable MP ni to da in auto tamai pa gi nang ka uhai bane amana ka mina sina pa the cake so nang ka uhai sum kak pane da flake of to su pull up aduna man to godam ni moi rule ka adu su flake adi pisale pull up to mina gre na da da cake to sab the cake adi is in da ina are ila ku da ina samu som in bane da do one it's perfectly okay. See, politics is not personal. Kangwu karna personal in long na wani ko. Nothing personal ko. Politically, there is a difference like in Imana BJP ki in the Congress ni. That's a difference. Policy matter. That's not personal difference. Not that's a political difference. Sige lambi so in the parliament. Mamangi 4 December 2025 ta ina hang mani. Sige mayam sa koi journalist ang kangwi lang ni website lo live ni. Sige national highway je hang bada. Sanction je tang kuma to October ta ure highway ne. Sige paisa se. Ay minister na kumak punay gi Lok Sabha question na mamang December da sanction di hana mamang October gi sidaba na kumai si October gi tang kuma thoida sanction ta ure si road gi kilometer wahan lekai de na tra manga ga 15.35 ama da gi 30 to 45 ama kaksing lam khai do ado marak ta kilometer tra ngam sa to pa scheme am already yaur ga mayang phonsai da thale ba male ba hana adu khaktam lok thoga thabri na da personal nate ko cake in business that's a kana na BJP da lai mi ga igu sop yaw mi na nu sora chamina ba yaro kana hai ken na khoi gi lepa ki flag of town he is the CM of the state is our leader of the state but politically they were different his policies his government policies different from other man have a hope like brother I have said this in national medan interview over the never problem sidi aina ani khaktani udai government of India is the one who is running the show ek khawdagi government of India gi lilani mamang da sumaina state government ena ma thamjalaga maning da moina sanabani nganga na si akhoi husi khawbu masi usanadana leragadi mangani ko aduna Anouba sakam lai susuna maning da ge dum sanarakpagi yabagi potti yamna wangi kaino da moina torpani na ko adubo aina mana CM or kana ina chithi mi adu sumai ngonda personally thank you haram it's cause cinema amna di kaino wegi congress ki MP nang chithi it's just everywhere mature culture amda di congratulation I expectation that main target city yaw never the hangaibu question no answer to the yaw never that the CM the government must stand up for the people of the state in the agi constitution makhada labor state ki power and magi legitimate authority particularly law and order say si assert to bang ngadam ni ha bidi nang si mi na DGP silo the chairman adu oiba da ta you should take over law and order sam kan jaga si India ki constitutional system da state central government na pai deba absolute power is with the state is a clear judgment by Supreme Court also ai mamangi press conference do haijagi du neba Ambedkar na hairam ba wahayama constitutional assembly dagi court tawraga Supreme Court na judgment piwaleba on this matter kari haige Ambedkar gi wahai ji court tawrama haida law and order is the sovereign and the plenary authority of the state and the Supreme Court and kutingnan ya dev sei tingjan ge hai ka da di magi 355 the obligation am leduna state na defend to bunga makal kanda government of India take over tawni that he can do it only after he dismisses the government aduna tana sarkar ama lei leina state gi sarkar ama lei leina lenga am leina Delhi na government of India pai ya de it is illegal unconstitutional aduna laibak sibadi Mamangi the toy was saying Kaisi the Frontana state government and a later de facto alive the government in alive. I don't know if I'm going to get bunker to guide the state government they order looked in a video chat viral check in the officers of Adu. If he can do that, then Masai Haribudo, effective and Adungam Ragadi, limited oiling, I'm with the high but very limited effect never. Cosmetic adjustment here and there, Toga token Aduna. Actual Togaita, the Manipur state ki police Kalanda Yade Makoi authority legitimacy Kalanda Yaro, say I know this is constitution scheme. Law and order is state subject where absolute authorities India, the anybody hung be over law and order gi Magi first responder and first responsibility is the state police. State ki police no Egadavni, state ki police delegitimize or solar laga, CRPF na army na law and order Nakadabuna, the India system the Yaw and Akoi Manipur police assert over Matawam oil. I think the government of Manipur then appealed on him. Manipur ki state ki police se mapangan kala lo madu kalan bai se India ki constitution chalan mani India ki constitution chalan badam ni chalan bai se Manipur police wala laga Indian constitution Manipur da chalai re di yaro baduna see these are the implications I don't know ye questions da hopeful brother I have suspicion government of India na kaya amna tawrakada ge adu gai son of the soil ni assert of you authority assert of you second constitution na people authority ni adu wang na te ko adu ngamgadra ngamoja se myam si ngbi adu wai ge suspicion khara dilai adu cosmetic here and there dikha kati tawrakani adu dai da pentho ga lai se hai brahma
First step the government of Manipur should do is take over and reclaim. Akoi loan da se akoi state ki lainga ki ne na tawraga Manipur ki state ki police mapang kangharan ma mai legitimacy se henga dan ba si hek tawri gai di loan order sat gai di khon hai ba popi gi drug ki adagi illegal element nobody can handle it nang state to hana authority kon adu do le handraga di yarwe community da thado ka dong na te se legally state na sanction tawraga saba ya ba lambi ra na tawre je thinga gan state na thinga dam ni sine ko yam phati je community da thado ko do laina na re ga masana matun fajar kan thado ko mane ba. So I think the government should take a clear-cut stand on German roads. Say illegal or you say you cannot do it. Forest lam forest chatle high clearance logo the forest department. Adu yaw den kusira sita di law chatna da bahai sine ba constitution adu gi sign se community da naga and kuki na fruit ki level thado ga communal class thong nam singa da na te the state should take over and decide magi clearance out da ba illegal or ga the state should stop adu gi clearance in cotton sage ga the it's illegal or ga the it should be allowed nobody adu mani illegal or lambi da thinga kana ne government no thinga ra ga da ne ba ai highway thing is illegal or da ba sina na akhoi da luri da nga sa han hai jai ni sahi ani ma khai si india dam ta thoki da mo we jata state amoy bagi lainga amoy bagi lepa amoy bagi chana patha ain amata chana da vida de facto loin tawle myam ning jang do right na RTI thain taw buffer zone ya adu su case law man hypothetical question hang ba ya de kai to ga kumak te amu complaint taw la to pa mo ngam amu tanari ba hai ngam de de facto ne tawri ne se asi IDP changthok changchen jana loi se buffer zone le sina dum openly tawra le ne chang ba ya da na ba masi se le asi dil asi illegal ba ngak ta ne ba taw se de facto I na suwang ang dihay ni lo chat na dapat de facto sa iwarim di jage buko Hitler na paling ay handa speech tayo ni ngang nang hawda ni parliament nang da speak ki portion ni Hitler na power paira kan the Weimar constitution jin layeba Weimar constitution ni makada Germany da leba citizen Jew wagera amo wagera gypsy wagera they all have fundamental rights high level rights say emergency declare or matung so non derogable right ni am sathi ge da na constitution do emergency law to so Weimar constitution di dum operate to ina du makada ni emergency law to ise adu gi constitution matung ina fundamental right of the citizens matte ba India constitution sabane adu laina Hitler na Nuremberg law ina Jew ge against no mayam chamja laga tawe all those were illegal but it is decision taken by the Nazi party and the Nazi ruler. Adu maina law na yada ba decision na tawgi ba culture say world history da dum yaw authoritarian adu ne ba buffer zone ai gi mo matu na decisionism na je executive na lor pani forest sidai da kuki na ganin thoka dong na te se forest clearance to lamla illegal road ga state na tingjang da bani lambi chat pa ya ba highway da thing se illegal bani wari otai sana chalan ge je adu ai hai seng hai ni pandit chang ba ya roi na ta muslim chang ba ya roi na kashmir da na su lambi thing gi di adu tina hatu na ba da tanar kan da ko ai khoi da na last 2.5 years sineba most dangerous masai nazi gi tawram yu domaina ne law da chatta bi da illegal ben phong tawri ba buffer zone is one of them usi long ta puthalo kana no order to insulate labels atike se thingi lambi size german road se legal la rena legal illegal constitution non constitution na hai se chana patha matung na lawful ne hingja hai na tromyo ba gya ai khoi manipur da tawri se ulta ne bu ja amata channa da bi da lairi ne masi manipuri hoji laiba sarkar si na tawra kan da ai khoi me am manar ga masi expose over mathau tai masi lawful han mathau tai an khale me gi tang ahum kunlum doi se kaim kan da ina muhammad jina gi muslim league na homeland muslim gi tanu hona da direct action day na law 16 August 1940 so the riot took na mi humni da mi lising tara sirin that was the beginning of the violence of partition de hora da genocide hok chakhine ba masai kuki ga tangkul nang wari sari na asuma ina irang je thak thole ga wari otai sabai mota nongan ni mita ba koi to khaina re changna dare to khai ta dore dong sometime khale ba third me dubu masai gi homeland tan bai type ta tawri brai se na ye ta hai bai sa ona phone hai ro wani ko aduna ai ngasai mamang khung me du ne ba ai gi position oina di personal position aduga mayam nu ubi ga do su ko communal basis the political demand pi ga do na te genuine grievances labor sing je koina kamai address ogone the decentralization di kaim kai de gi mota de ko aduga furuk ki namada exclusivist agenda da tawdi manipur da natna india su kai na da maru hun ba ga chap mana ne aduna adu mado si so khoi alert oba adu ka ta te thoi birang seng sai jini ngasai gi irang si manung sita MLA ga una da santai na bai muta to khai tare mai tai ju leite communal nate individual misunderstanding ni kana koi honorable deputy CM na ga high paper yaw re ba ai koi di ai de ha ga gi volet ngai mamang da don't blame the entire community blame their politics and elites ai si gentleman ta dai ngang gi ba consistently do na ni ba community da tai na ga do na te ai koi di si community da tai na han gram ne ba adna pot ama ta na ba silak pra hai ba gi ne alertness amadi manipur myam khu se laga leiba mathau tai mirak na ra karai ni na hum singna leiba mathau tai ai na khanjai adugi pot yaure ine ba adugi thoi myam si akoi kadai da thingani kadai da wari sanar ga santai na ni hai ba ne sing je khanbam thoi adu possible ne do already adu ta na ba sing ba ya mali buffer zone leite har ga de facto thamja leiba IDP hanjan made adaba mantri sem ba de level koding makta disrupt tawre si khanar pasina tak law question na bonar ga koi da na sum segai ga leina na bonar ise I don't take it very easily and we should be alert